The Khasi Students Union today commemorated the 31st death anniversary of its former leader Bull and Lyngdoh with a solemn remembrance program attended by leaders from the Central Executive Committee and various circles and units. The event opened with a 1-minute silence as a tribute to the late leader, followed by floral offerings from the CEC members and other office bearers of the organization. The program featured several speakers. A prayer of remembrance was offered by Hannah Lyngdoh, a family member of the late Bull Lyngdoh. This was followed by addresses from KSU Mulki Circle President Yashan Mukhim and KSU Nehu Unit President Robin Nongrem. Franklin Myong, the General Secretary of the KSU Western Khasi Hills District, and KSU Senkme Vice President Biangbor L. Palyar also delivered brief reflections on the contributions of the late leader. The final address of the program was delivered by the president of the KSU Senkme Lambok Star Marngar. The commemoration was moderated by the organizing secretary of the KSU Central Executive Council, Raymond Kharjana. Komsan golong yepan kunmau yangi yang jinggan di jingyesa pantai bersakri yakri berkecat berkuai malang senam juga mau ikut benkesi yang kikam jinglok senyang jompa bol sekejap benreu lomba KSU agri kindiat sengi anu yo beri kendu yawi lomba kelas tongkat nak kam sorkar lung yaitu khana sukan ketiak inti jom ni somla lung jalan beraba jo KSU dapat kemau baik tu kisnam dan jingile jingikon persak yang kita dimendir bersama buhai senong hai benta baper coba beri nyokrap pen ibu bat keba jepen kemau bat jepen kemau sepi golong bebun untuk dipor dikentok diben yang jingilam bat ikam babon lelet handai nyuma anda nu ju samla leletno le selaju pertai disebut kita jiro disebut kita jingpertu ba kat uturulam niusu nasoban perkemau kita dulu ia hukum tak kisni untuk samla kam itkot to KSU bagile itrai bat ipersau ya kanu ke isu jumi kinu bento bat jumi kinu baik ditang kawai golong ajueong ka kaju kentu yang tempat dimdai persap dimdai persau hukum kita rekam kujungi golong persanggan IT ngat mesim banjai grand banjai ki eksar banjai yakun amta kejing sosengan jogari bakejat riu kuwai samla biangbo depan kenmau jak jingia nanti kuno berphai ki ai kanun bagi ai labu akmatu sorka kadu golong kita kipukot rumah persang di bentengan persang bantap di dekat oper bat ai kemaku abang kam hukum le kesini akapur bapa bul usim dikunti banyak kun persang tap ru kita mukat tungai abul hukum ba tap kita kunhul leno pada simru atongru wakili kambian kata keju hukum perkat dari sarkar aduk ni khidmat riyekan yang tak keju juang buat jusem ni kaan rekti pilih rekti kalau bian dari kemakwa bandong sepikum setamlah kam idkot to KSU golong hakmat to sarkar kita kikam ba KSU galia kelak belum kambing ai hinggai nam ta kajat benriu ba dari kaan pansengan aku pateng sawai bat pateng ini ke step ini ke sini ini perkenalan ini wai aku bakum binungelam aku idkot to KSU ini penskam ni lagi ini pendikenai lagi bat ai bukongsan kolong di penkran perkat kejungi bangim dai bersalam baklah di bukongsan kolong ini peteng ni dia juni mereka sempur ke jalan kelangkot ke jiai nanti hentai bukongsan kolong ke jingi sya to binugram perkat KSU angai skam bakajat pentiu ke sengai na ke pos dareng yap kekian bak sarkar bagi sarkar kecukran bagi disebut slow naso bandong sasan pus nembru ngai kadang jengai pula dengan jam rei pakwa bandong nak pos kolong tolong upi kaan
tolong api kita diketok dalam kaki sengan juga jatuh dulu kuwe. Kagai kamram dipinong ilam berchat KSU golong in subspan kita katmong juga jatuh dulu kam minta sam julong kuwe jatuh dulu. Inyami inya perane tamdak kuwe kejumut. Stan kendiat tayo ihap jam no kuwe senang berteman. Dari air jumut berkat cui pilong tuan. Pada menjadi yang hendak jalan umat cepat bol. Banyak kenong ikan barba acu. Ibat kuat mandong kok tokeli rede semat kustamlah. Nilai ayu akan dikepatan aibat paten kini gedem paten dungi perto hadis sabut. Kadih kamram hangi iwai pewai, kamram pi iwai pewai. Ya kepangile ege batam nampak jingha jog emlang salang kamtam ke jingha jog gari bekerja pada uboi.